Puput ide inggih piye dicaikan carita rares sampune puput rares Hidayang Pasupati ngerentekang panganika sane dating momot pisan melecet ring sunya mawasana rares itu mewali punika melocak musna iri kering jakate sanes wong rares sang resi ngandika iri kurares sang rumah geresi sane mangkin itu ngotelang panganika bapa man pawisi ketawi udah nanak sisian papu ajak bekerja ngete papu mantu pawisik sakaning ide yang Pasupati gitu anak apa ngabadap munguing daging pawisik itu sing jadelen tua manglo para sidone bapa kelawan anak majika nabdapin tu jaga nu sedawane ya ken gitu lantas mungkin kita pawisi ide sang rumah gesuwung mengkengken jadi paman anak ajak bekerja